ikivi ndamutse mpfuye ninde wamvuga ibigwi ndamutse mpfuye ibaze mpfuye ndamutse mpfuye ibaze mpfuye ndamutse mpfuye. Bite nani? Sawa. Amakuru Ni meza. Ugarukiye? Ngiye kugera hano hirya. Tugende na nta kibazo. Ushaka kumirika. Ntabwo uzi gutwara? Cyangwa Nta kibazo ndabiri. ushaka kumirika. Gucya cyangwa Oya. Gucya. Ubu namwe nava muzi kwicara ku magare. Bazashaka permeza amagare. Mpfuye ibaze mpfuye ndamutse mpfuye ninde wakuze ikivi ndamutse mpfuye ninde wamvuga ibigwi ndamutse mpfuye ibaze mpfuye ndamutse mpfuye ibaze mpfuye ndamutse mpfuye ibaze mpfuye na hete niyirinze urukundo rureba ibyo utunze umuhungu umukobwa umukambwe ngenzereka ntange nanjye ndabona Bona tuhageze. Turahageze. Nahangaha kuko ndakata gutya. Rero ngakora mu mufuko nyishyura. Harya ndakata. Si 300. Hari ahantu hafi gutya. Oya ni 300. Mbese se ubonye ko dukoze urugendo Ubu utazi gutwara ariko kenze nyavuga. Nishyura amaranga mu Gariz. Narinya. n'imfunguzo. Ambaye boss urayibaza watega yuko. Ujye kuyashakira no mu nkweto. Gagiye ndebera ko gahe. Muza mutega muyafitereka boss. Gagiye. Ubwo rero duhereze. Bure tereba muno reba nari nashizemo. Gagiye gahe. Uramuza duhereze rega. Bayibye. She what? Manza bayibye. Bayibye. Nese boss uteze ko kuzi ko nayo. Nibiri gare ryawe rero rigira intoki rikiriba amafaranga y'umuntu ahubwo njyewe njya amafaranga nari nyafite mu mufuka. Ashaka nuko twishira amagare. Ariko rero nta kibazo reka twumvikane. Reba ubu yaguze de. Si 300. Yego nyine. Si 300. Hariya hirya hano nyine ndaha abasize abona ringiye kureba ni abagenzi batatu nabo baratega urumva bari butega ubwo buri mugenzi wa 300 ubwo si batatu ni 900 reka nyene mbatware urumva ngenda kuzana 300 yawe urumva none nta kibazo urabubifasha ni hano hafi oh no banguke yego bye Nanu kuzigari. Vita pasiteri kondika. Oya reka manze mu. Dore kababwira mukanya yari yibye ibishyimbo hadi. Igare bari mufatanye urubara rw'igare. Ndetse bana rijyanye. Hagana yari yakubita Yagiye imyenda. Hari gatoki.